buli mboko mukonya jize mini chinginje sana tuagenda kwenye urukuwa na mwategele tukuira na asembeo ngucha kandigali ya masema na bagini baitugiga asi studio msikilizaji na mtazamaji nkekelinga bono nande karibu sana aiga asumurubuliga nigatua sosumurubulia tuerera kulinda century abene kigma ya masemo turamo na abaorokia kurwa siskuru ya Turkana University ngukwanira aborokia ubachiriga studio ege ya masemo guchu sangana itu samangana ya masomo na kwene kinga bionsi biabeire ebia asichisemi igokero ngukwaria ni monchumulili no motegerali asolebo no morogoba kura siridi yago nyolenga 102.7 Gatembe Fama Kurase Television unyolenga Gatembe TV ya masemo nchiguru kwa jovru usarigo karibu sana nyinda monabo alimu gaiga studio ngukwanira daktari Dr. Beatrice Obwoge no ali gaiga igano mwigelia asi university ya Turkana ya masemo na bigo Mr. Darius Busire ujuo ole omwalimu asi someri ya nandole dino student asi School of Business and Economics ya masemo asi studio nkubali ya ninde tusangamu wako manyinga Turkana University nkikira ribwate na rebe bachire chibage chingege ya masoma ai chire chibage ubwanso wana sana mbusomi tutoba susuka karibu sana daktari good evening ya goro birevia maro vengia karibu sana na mwantu kwa nanye kwa nirekeiga nililo ya sokebia andaki karibu asi studio na anda batuka mangi sana kutoa rucha ine aiga asi studio chete Gatembe TV na radio andaki totebi nga ningo daktari na andaki kwa rule ndiye muno wairire mwensi gusi Eliatariane nkoro kwa Dr. Beatrice Kemunto Obwoge Mbori nigonde omoro kiase University College ya Turkana eyere college ya Masinde Muliro University of Science and Technology. Alright. Nigongo somia Hegesongo Ekenyamolero amona communication skills amangana yobo erenia. Karibu sana daktari Beatrice Obwoge yule umorokia asi University ya Turkana na ando tebire Turkana University nigere uru egose eyemo yichisagi chiriche Masinde Muliro University ya masemo ngenda somwalimu Mr. Darius Busire totebia malita na ando tebi na buranye nakwa na bube nga yokurwa na ande nkyo kwa Turkana University. Asante sana soka ngalipa gelia lia bana jinsi chama goroba asali tango ku Darius Busire kwa Turkana University College njengo somia school ya Business and Economics nje Dean School of Business and Economics ase Turkana University jino mwalimu ngosomichi unit chia accounting and finance. Yes. So ngo gani goteria banafunzi bali likiru wasaba nyolira umwaliko bwabo gocha Turkana University tia bacha basome. Asante vasoro mwanchumuliri kuigwa maliogia bongo kwa na Mr. Darius Busire na boigo daktari Beatrice Obwoge na utona bugabo na mroba bagende baita studio na yaribago kwa na alia mansu asichisemi tuwataro chisemi na chiritina alia obogima igo ikaransu ikekegima bwesemye uwemanyi obwansu bwechisemi ema sema kuchaka daktari Beatrice Turkana University mwanchu mwategere na Rwanda keboniga utaramanya Turkana University nkeke ikininki na ndanda kishukuru ngigo toka asubuhi biya muno Turkana University College omotegerari nigego toka ase akoro kwa Turkana County eyerange na Ethiopia, Sudan na chinsemo chia Somalia Uganda na Uganda na boigo Turkana University igego toka ase ense ekorokwe roro ya Kenya ase toko nyora maftari akorokwa ngamia 1 na boigo ntobwate gold na mange na ime ya Turkana County ntobwate ense mekorokwa Kakuma refugee camp eyere camp enene mono ebwate refugees koruchinse chinyinge chiense yeiga na boigo Turkana County ase Turkana University College egotoka no ekorengere ligunga no mwanya wanto achakirete na kiekora ekogere korokwa the cradle of mankind
ndio. Alright, asante igo amwencho muleka tukwa na Turkana University ogotabiringa ne school university nga yigotoka nande yamasemo koire description ngia nga university uranye nyole ayo mwenyene obwatu bwonsubu goenda gosoma Turkana University andake bono asomo tegereri omwibuli omorokigwa uganeti gosoma Turkana nga kiara baikere asensemuli chinamba chesingo sase mitando ko baikera Mbia mono enamba yesimi nigere 07 9 2 8 00 5 00 nigondaga nikoirorera enamba igere 0 isana ibere kianda ibere isano isato esiro isano esiro ekero oganeti ogokonya kubwatekana na okorangiri kwao gose kerota gete gwa apply buna self sponsored student na indonyo renga wasinyuru buna na kiogokora einere namba ogotoikera asobora isi korende na inde naboko ngakere simi ase 0725 243 770 eine namba yane igoro mwanchu muliringa masemo kubeka magana bichinguru Turkana University College naboko baikera sinombe chigachi kubwatia akira Daktari Beatrice si namba 0725 24 3770 yani noti isano na ibere isano ibere inye isato isano na ibere isano na ibere enoti buyarabugwakira Dean of School of Business Mr. Darius asinamba 07 21 54 7435 yani noti isano na ibere yemo isano inye isano na ibere inye isato isano kina bichuo chaka ayo mugusho bwata maboli na bogo wakonywa eligere enchirura ikase skuru ya Turkana University ni maetenaro talika likachirambe 07 25 24 3770 07 21 54 7435 Turkana University College wono emasemo omonchimurigiri enkoira na ansu yuminto o Mr. Obusire andake bono Turkana University School nkieke kova nkieke gosomye nkieke nkoskiji mu bwator andake tuguchakira sensemuri ya School of Business and Economics asuru mu Dean of Students buya mana soli boje lipamboli Turkana University College ni yako baji courses au koru PhD mpaka certificate. Yes. So as a PhD ndo the courses hawa kuna School of Business ndo PhD in Business Administration ambapo mwanafunzi hapo chokora ulio etire masters yae ojo okora PhD in Business Administration ambapo specialize hivi ndo na accounting, finance, human resource, procurement bona abuna abo jokorega sekera kolira nyole kare HR mondo human resource uyibona ro gutenera abafanyikazi asegasi unono mondo finance uyibona ro goja kwenda sibesire onchi manage nyore ne accountant uyibona ro goja kwenda obe accountant ndo bwati courses ya masters tali as business yoka but as school change bitobwati school sato ndo bwati school ya business and economics ndo bwati school ya education and social science and ndo bwati school ya science and technology chikoze masters program nko bajiran depending ngyo mwanafunzi atageta gukora kulingana ngia akorire kurunze mpaka ngakia asaikere ekera ndoli gotaka mwanafunzi urukurira ini ya area yabo specialize nyoro akorira for example certificate ya business management tigaenda ase line ya business mpaka akore ngoro ni education tigaenda line ya education mpaka akore so ndo bwati courses yeju ndo bwati courses ya bachelors ambapo wanafunzi abange wana twanyolere kurugusia abange na bachelors especially Bachelor of Education Science and Bachelor of Education Arts no wanafunzi abanga ba posted na CUSPs bagoja kuruga gusi no bagoja this category especially in Bachelor of Education and Bachelor of Education Arts and Bachelor of Education Science tali education science yo katobwate ndubwata for example in School of Business ndubwata jabo BCom
Bachelor of Commerce, ndubwate Bachelor of Business Management, ndubwate Bachelor of Science in Economics, ndubwate Bachelor of Hospitality Management, ndubwate baka as social science, ndubwate kuna a new program wabune yo batangazaji korokunga Bachelor of Journalism ambayo ni new program iko launched from this September. So we have all those programs asa wanafunzi bawoja wakora wako in bachelor's programs na anda no wanafunzi abange baito bale. Then we have also diploma courses in various schools. For example, a School of Business ndubwate diploma in business management, ndubwate diploma in oil and gas economics ambayo tokonya kora in cooperation in Moreland Institute of Oil and Gas Eldoret. So kera wanafunzi bawe posted toko baira Eldoret depot wanda wasomera roho kiara na rebate facilities you train amangana oil at the moment lakini manyanga mafuta anga ya tokire mafuta ndukanale so koko kitale goja lodwa eta onero weto ko lokchar before taraika lodwa lokchar no mafuta tokire igona na karo konya goja na bolo chenga nama o tajiringa ntajetensa ase ko akoro bukainuko no ego diera so bonge mining ya korwa so ekaro toja ko train courses buneji ndubwate what you call the facilities na actual sites chokera wanafunzi bamanyangi bawenda bakora in the field. Then last ndubwate certificate courses in various for example in a school of business ndubwate certificate in business management ambapo mwanafunzi yao jake kegera mwanafunzi naro chaka kurunze ochaka kuru certificate oenda master diploma kuru diploma and bachelors. So masomo tabu ati kiwango ngana na bogo chakera every qualification ni badenga yumo ndago chakera so no bangi grade yao ya renge anse na bogo chaka kuru certificate na bogo soma pako choko ko qualify no monto bwate PhD. Oh yes. So na bogo chaka kurunze the only problem ora atwale ugotumia ngakia ntambe because ora chaka kuru certificate diploma kusoma paka mwisho lakini lazima ukole na ndo tu ale certificate kuna bandu bonse andele genuine iko bana in as a Kenya ikinchire kubwata suku chakira no ngo bwatiere kulingana na qualification yao. Yes, ebirengo biro bwata onyo for example wa twalire above C+. I know you are guaranteed kus na beo baraki ngo bole posted as a university lakini ngal tu at C+ na beo chaka maybe batware C na beo chaka na diploma. Yes. Onyole ko gwate D+ na bogo chakane certificate. So kulingana na kiwango kili grade ya ego kwa ndubwata masomo ari equivalent ne kiwango cha masomo. So onyole kwa nyole D+ ndubwata certificate. Onyole kwa nyole C ndubwata diploma. Onyole kwa nyole above C+ ndubwata bachelor's programs. Na ejinde postgraduate programs rocho kerwa kolire na lyo konyakora. For example onyole master's utakete for example masters in education naliyo ko qualify wakora masters of education kerwa ko master of education naliyo ra ko PhD in education. There is no way wala je ko PhD in education utara ko masters. All right. Asante sana mwanchumuligire no mwategereri uyakurunga Mr. Darius Bosire mwalimu na boigo moteneria School of Business and Economics as school ya Turkana University College otori ya mangiro chikosiri andaka chikwena nwa chibako somia ase ensemeyo ndake daktari komenta chikoshinde chira school ya University of Turkana nchini Chechiga ase school ya Science and Technology ndobwate chikosi au kuchakira certificate weka masters. Yes. Unabone kirongo chakira certificate ndobwate chikosi cha health records na boigo ndobwate chikosi cha community health ekero wakolire soase nyagitaria okoregasi aria nyagitaria boigo ndobwate chikosi chikoro kunga IT bono iganere course kero mwanafunzi abwenete gosomera na inde university yaito kere course yekeroko yakora goika pia oewe IT meaning information technology asa bali batali gukora IT bune course nigo bakoe IT buna literacy in IT eyo ekogera onyare gutumia chi computer ase gasi yao gukora oisa kurigereria omsimu oyo tobwate bono iga OCBE competence based education in Kenya, which is a new system
nigeta getenga kero mwalimu onde bwensi ogokore gasi ase eskuru anyare kobanga na amanyete gutumia computer boigo ase eskuru ya science and technology eyere nene mono ase university yaito ntobwate course ekorokwanga renewable energy na water technology chikosi echibere nigo chire chengenjo ase ngenjo na choto koroka niche eyeko inamaanisha inga chikosi echi na chichiagerete university eye igachakwa ase ngenjo gari asito gotoka Turukana Lodwa town nigebwato mugaso omonge mono omugaso yobwenerete ochenchiwe otoe estima lika toko okonyoranga Kenya chinga kichinde ndobwati estima ekero to gutumia omugaso yo igoro omonge mono na ende nabo konyara goto estima Kenya ngima bone kosi eyo neregenrete na ende President William Ruto otomire chibese wetania chi milioni 5 egere ekosi eyo enyare koewa kereke mokelige keganeirie boigo ase School of Science and Technology ndobwate kosi ekorokwanga Human Evolutionary Biology eyene kosi egosomwa na wante nsengima na ende University ya Turukana University College nero yoke bwate kosi eye ensengima wetera se kosi eyo nigotole namba 15 ensengima asengenjo ye kosi ekorokwanga Human Evolutionary Biology eye egosomia igoro yabuna mwanya bantu achagete mwanya banda asa chakirete nebi ne namangana mange igoro yemebere ya mwanya bantu yes boigondo bwate ekosi ya environmental science eye gotworokia na ki unabono climate change na mangana yembeo agendererete actually mangana yo gochiriria kwelire yes na wetania nayo boigase skuru eyo ya School of Science and Technology ndobwate ekosi ekorokwanga agriculture lakini for dry land abanta bange mbama etenga Israel tebwati lira waligia na boigo embura nenke bune ere igaria Turukana na ekosi ya dryland agriculture niye kunyara gosomia abana komanya na barakora oburimi asense nyomo na ende banyore ndagira eisaine nonyeni ntukorwa igagusiyo burimo bwaerire taragenda orotwate rwoburimo tochake oburimi ayuna mwana maya sana umete boniga chini bene chibulete iyo moroki wa ogosoma Turukana University ase course ya agriculture na bagutora ubumanyinga ki ara nyori ndagira guitira se inde merenke iyo gutoka gusibona mali mwaka iriga na boigo kero wakorire kosi eyu na bali bande bakore kosi ya mache water technology nkworokiere obumanyi bwa bene naki amache akonyara ko gutumika ase okosi alere migondo egere endagire yetoke na boigo nkori mbamanyete njera yo purify nonye na amache aliara machafu unabona mache nare nkororaga aliase daraja 2 okonyora ngubuchafu boro bonge amache ali na wako bamaya na indanya alikoba ka kutumika una mache yo kunywa na mache yo korosia endagira nyumba basi uri mwanchi murigiri anyambono gotonyora aguse urase radio ya Getembe FM nyuranga Getembe FM 102.7 na bo Getembe television murubuli rasembio murubuli wichsemi ya mwase mubono morogoba tugusanga na abakoreri gukonera aborokia ansi University ya Turukana University College gukona Dr. Beatrice Obwoge na boigo Mr. Darius Busire abagutwerera mange n'ubwansi wichsemi ikitwaruka litina ryobugima alisi University ya Turukana
masemo yenda gutubwate na bwego kirobo koreri buiga andake nyokubwate kugania bono andake kuri na Suminto Darius Busire bono umoroki wanari garika andake uganiti go joina University ya Turkana nabakunyo kubulinga bono lindi Turkana University College mwakonire chikosi chinge sana nkike bono umoroki wa wante gutwara qualification requirements inchiri chichiga asuri uganiti go joina University of Turkana. Asante sana so liboli elio actually ni liboli ligia ikera na wako nyoro montabo ate ebisero bya maybe a kolero wa form 4 lakini tama yatinga yawo chakera so na kwa na bukare na tebanga karuwa kolero form 4 temine tinga ni mwisho wa maisha temine tinga wana buno mweli wa maisha as a university ito nduwati courses au chio mondo uyo kolida form 4 arabasa fit in kulingana na grade yao na tebanga ekere grade kirenze na bugo chaka karu certificate yes ogenda paka masters ogenda paka PhD so umondo li for example ekero kwanyolira for example D+ na bugo chatoko chikosi njiro of course mine jia business ngotaka chire sabu na wose business studies but the chikosi njiro for example social work kitataga timanga na sabu na business na bogo cheka robate D+ you can enroll na boko enroll yo chaka kuru certificate yes from there na boko gendo a diploma kero wa kolira lakini kero to kwenda diploma direct kero wate C- wose C na boko kunyole kosi ya diploma ilito ko direct entry na boko so itataga tu ale certificate yes a certificate ige umondo lyo dali qualified na ura gania certificate so iwa intake diploma na the certificate course wase a C- wase a C sasa kama na kole course ya certificate ekarota ite course ya degree and beyond as a university class mtu ale C+ and above yes of course buna je business ngota kabale some ngota kabale sabu again utwala either C in maths or a C in business studies karota ite course ya for example bachelor of commerce or bachelor of economics yes ngota kabale bindi hivyo lakini chikosi njiro chitatageti manga nayo ero ko gwate C+ na ande gwete tebuya na bako kora ko dobuna for example education ya banafunzi baitu na barangiri kurugusi batageta ngota kere na ande karo gwate for example uko cha ko somio uko cha uteta ko somia nete to tuale C+ alafu teaching subjects jidio chiko somi na ndo tuale C+ to jago somio above to bazago ko uja wasomyo muntu etete okubwa umo ize ko romole manando onyorete C so teaching subjects nande ingo chere math kero chirio chiko somi last mtu at least agena a C+ parole ina ibono ne regulation chiko cha from TSC parole other than ko nyole C+ chirio chiko somi last mtu ale C+ so nyole to what C+ ande ko tata okora umole mogete maybe utata ko somi umole mogete manyo bitoko igukorengana nili chikorike bekerio kurikia bali mugia teacher service commission umwanafunzi ukandiko chosomi ekobaguna bono daktari ajiko somi yesongo wikero mwenyene muri muri yesongo anyora na etete C+ na ba etete buya sasa na wanako nyora bona abwate C+ lakini yesongo na kia anjete abwate B that is okay ina bakwanda koleki ajiko somi lakini ta ko mwani mbwe yesongo lakini iga gwete kesongo so ibintu miri bikolgera ligu other than just the C+ again ngoenda jire ibintu miri bikolgera ligu pia umwanafunzi that is why sasa ingine mwanafunzi ara kwa advice yote banginda iro ruwe this particular combination na way is because of the teaching combination subjects ambayo ata qualified sasa then into what masters programs na masters programs ekerote da kwa masters programs lazima tu qualification ya bachelor's program tinjira tira kole masters without the bachelor's that's more the bachelor's kwanza and monoto ko the bachelor's it relevant ne yani ere omo kurua se eri wakole te korunze for example nyore woteta ko ba mwalimu masters ndio mbuya nyore wakolire bachelor's egesongo buna madam ate wale egesongo na communication sasa nyore wotete ko master na the master on the same area go sonaro na leo specialize bia
warole ikunchiriro goteba umwanafunzi uganitiko chosoma masters tosemaga kora mangana y'uburaria wikara twale bachelor degree asuburaria emwire masters yes wana garoko kwenda masters you are narrowing to your area of your area of specialization obenda koba expert yani expert no muntu oli kwato ujuzi umanyi sawa so the same way okaruba kwa masters na ndiko kwenda PhD same wale none karo maybe yote ko kwa robe bune lecturer muna daktari ga karuba akolira na ekaro commission of university education area ko to regulate university yes ngota kachire karogo okosomena na university you belong to your area kwale none education paka mwisho lakini buna business chikosi buna ja business for example chikosi buna MBA chikuruhusu umuntu kuru andons nabako nyole engineer tata koraki MBA nabako nyole umuntu ole administrator wosoro mwalimu we principal tata koraki MBA because it's a management course nabako nyakora and from any those regulations nabako koro ekosi ngao lakini okora MBA ekojokonya maybe for employment or promotion ibintu nebyo the same way even the PhD one you can do that but PhD ikotaka kuara kwa masters kwanza kwa mwenye kwenda PhD sasa kwa role lakini chichinde jiro jingo takachiro montoba ile hai kabisa all right aina maelezo kama daktari ga yes. No monto communication lakini ataka kwa MBA na wao bwana kwenda kwa administrator na bwana wale mambo na mambo na vice chancellor bwana abia mwire management what skills bwana kwa ruabu na bakwenda atinenere unit gete abo mukubwa ambaye madakaro oro mukubwa no madanga kyu okumanage nabantu kibese ebintu binebyo atwala management skills atwala management skills right ino magana Darius Busire amaeleza mayakima akoerera iguru yebigwango nebirengo na kirikirana iri andake ligo join university Turkana ya masemo andake bono daktari mujuli nali gali n'umwanafunzi gusomora kiwa uganit kumanya process of applications yakora nabara kuminchake n'injira ira mangana na choling kwa Turkana nkiago korabon mbia munase libolio helio ekero oganetie goso wa Turkana University litangani igotobwate chinchera ibere eyemo neria yesirikali eyego ogoso wa gweterase KUSSIPS omwaka oyo gwe 2026 nigo yaigoretwe chitariki isano ibere omutienyukane igaikachinga kigetega ikarasi kwa egere KUSSIPS barore na kiabana banyarire go apply naende ekaigorwa elia kabere chitariki sanemo omutienyo gatano kugenderera gwikira bono iganigere open egere revision enyare gokorekana yani koirorera onye kwa nyorete ngiri watagete tikwa yenyorete university eri watagete tikwa yenyorete bono okoirorera nkoigoire naende nechesi ekwe baada yechi wiki buna ibere kulinde mbali bali batagete gocha gosoma Turkana University buna self sponsored students eye kumaanisha nga mbali korangeliwa ne serikali ekerota yeteko gosoa Turkana University nigo okogenda se portal igo kogenda se internet ase computer ebwate internet onyare ko bofia gose onyare ko click a link ekorokwanga www.tuc.ac.ke www.tuc.ac.ke ewo koigorera ochake application yao origererie chi qualifications chiao onye kobwate grade ye D ochakere certificate onye kobwate C- ochakere diploma onye kobwate C+ lakini nkwanyarete kosoe university chinga kichiri chiao chiarenge nabo wancherwa gosoa ase a degree
ekero kwa igoreirwe form nere gocha se screen ye computer onyare goichoria omwaka kwa iboretwe omwaka gwakorete skuru ebiredi byao na yande kubwatekana bune form elia egokoboria kogokora nigo submit ase narorora au kworokia se computer alinga bono submit ekero wakorire go submit onyo otagete komanyanga kwarangeliwe igo nainde okoira nase www.tuc.ac.ke oriyereri status orore wose kwarangeliwe kero kwanyorire kwarangeliwe oso ase system eipado onyare go download lirube liria lyogokorangeria gosoa university nigo tobwate nabo gosoa January gosoe May gose osoe September nera abana bange bagocha sengencho abana ba ebesirikali bali ba KUSIPS nali bagocha September yes wono nabera nyarekane onyorenga kwanyorira obokongu asengencho chinsa chinde mbaroro konyoranga ago sinyunga kyogo download kole na kiago submit na liyo wake simi ase nambe yenaba ya 0792800500 banyare okworokereria na kiobwenete gokora goikonyare go submit daktari rore nambe yo anda kasibali batraji kubanyagubya enambe yugere 0792800500 linde nabora akonyore chinsa chinde abayiboli mbale bawake simi chinsa cyarire ekero office yasiekirwe otake kondigi nabo konyora se nambiri nabayane ya 0725243770 nabo konyora gwetera ase enambeyo ndoli gosaba bese chinde chionsi ekero otagete go apply gosoa Turkana University College igoto ntomera bese chinde chionsi iyamono. Asante sana daktari kwerere amangana intex ngorenginga agunwa abanda bayibuli abange bagane chikumanya nga indibono umwana wente go join ase school go chinte mubwate chiri 3 aso mwaka ewono uchakero mutinyo January especially bali ba masters na PhD na postgraduate diploma na indento bwate course totara kwanera ekoro kwa adult education adult education yonsi pi nigego chaka January asengenjo nigego tumia calendar ya primary ne calendar ya secondary andake kwanera ngo adult education igani rili yazigwe subu masomo buli otegira adult education no gosomera obwali mugoso obworokia bolibo bogigosomia abantu bali barabanene baganetia masomo ntwatebanga kogota masomo tali kogota yes ogotera ngwatera iganga masomo tali kogota onde bwensi nonye noyo oyororire ngori tayiro kurwa sobolimi na bako gende skuru asome bono bali abagochikworokia adult educators abaiga nigo ba utwale training yabo na ende niye kubwatie calendar ya secondary wese high school na primary school uchakira January ikomutyanyokane basieka bacha May June July mutyanyonane basieka boigo kogenderera bono nigo eko replace gumbaro ntotageti gumbaro yalinge informal amasomo nsipi ensengima abeire formalized ewa. Alright, asante sana mwanchu mulino mwategererie jireka 15 buri chisa disatu murubuli urasembea se television yago na sensemeli radio amorokeli gose obokoreri bwe skuru ya Turkana University College studio Daktari Beatrice Oboge na Mr. Darius Bosire na ubago toa ubwansubo na gukumanyia nkekiriyo kolekana aidi matino tegerete yamasemo gwiranda suru badai lirusanga na barabu kwa na barabu weta sesimi obuli boli ekirira gadi kumanya amange yekorona bona nducha bangi sana bagende gutulikira jumbe
Niyoko gali Segetembe Fema utulikiri ujumbe yago anda karibuli wate nguli somande ali Segetembe TV ensamali ya mtandao Getembe TV ensamali ya Facebook Getembe TV ensamali ya YouTube na boy gwasi namba chi studio ejire 0716 69 0702 na bokubeka comment usebiranga libiago andako yenoko boli nyoto kunyara kwa kisi miko igire namba yane ye studio bono andake tukuire na asuyo minto Mr. Abosire bono amasomo aiga Atukana University mwetaba ntumbaro ruwa nyolenga nchonsarigo unandika ase studio na anabundaga ni comment amasomo mode of studies mbuata se eskuru Atukana niliye asante se liboli elio amasomo tobuata ndobata mode of studies au ndobata elio kwa face to face yeye masema hii ambayo woje class watu wale contact na lecturer yes alafu wakosomi examine wajo kona that is universal accepted most na nere kutumika especially sa wanafunzi ba bachelors ilinche umu mwanafunzi ngoche ya masema numere daktari ikirasi manso amigo somi na examine alafu wako matemu so sasa singine na wara abanyo ratigo cha class na wara kolino na matemu igera to contact hours che lecturer to bwati kwa yule na ndio bwate blended especially kuna courses cha postgraduate cha masters na PhD ambapo mwalimu na wao tuara some classes online also online and some classes kutuara face to face classes for interaction na wanafunzi wae yes uma de jun tinjire they need at least some touch kero mwanafunzi akomera no lecturer ndio mbira kwa yo no vitatagetia karo online yoka so ntubata blended yes so na baba somwe asa computer na nina baba gocha face to face lakini matemwaro currently ndobati blended matemwaro rasmo oche university physically we can answer matem but in future ndoje na some universities are embracing technology ndoika kiwango kia saboni lakini ni future ntuliretia ro because asa masomo wala technology ni rongo gendere lazima nara tu embracing matemo na wao koruni ni computer lakini asaboni ga ndorachaka so ngore ukarawa somire no soma blended na buwacha wasoma wako na matem physically again nduwate kurukunga in some units especially jibate very many students also on that aspect unit even for example because of the space wanafunzi na baoja wamera na online wasomi but not tali kwenda yonzi some units some topics yes na jirara somi online lakini chinda baoja wasoma so that is what you call blended lakini fully online ndobo at currently fully online ndobo at currently to what blended na physical face to face. Asante sana Mr. Darius mwalimu biono sana soko beko bia andake daktari na wondo chino bwa tega ngo comment igure mangana mode of studies alafu baadaye go kunya gusagara into ukwano mugusibono ayobuno munyagitali nando gwe chisemi omusomu ule Tukana University buno mugusi na Mr. Darius no mugusi nkikili omugusi yako kira Tukana University boni yaba ibolo tezegeta na banafunzi ora tebenga nchina daktari Beatrice tiamba manyabangi na bakarata bana Tukana mbia muno abaibuli abange bakombolinga nkikiragerende to mwana Tukana yes no nyene kera wako ngakira chisimi nalio libolio lire linene yes igonda watebinga Turukana nensere nene Turukana wisa ko yeligereria se map nigere nene muno naenda asichinga ki chinyinge njabwate access kuchiase university se higher education one kero Turukana University College ya chotoro igachaka certificate courses igachaka diploma na degrees all the way mpaka PhD one kero gusomera galia ntubwate umukataba gwetera se university ya Turukana na boigo ne county government ya Turukana abanafunzi baito kero bagukore skuru nigo bakwenda wali kwa chigasi igalia boigo ase skuru gwetera se teachers service commission ntobwate pia MOU
ekera abana baito bakorire nigo bakogenda banyora TSC numbers baira na Turukana baso asi school buna bono iga school nere yangakire simirero yandebya mbaligeria abalimu 6 oyo mobo abo mwalimu bwegesongo oyo ndabo mwalimu bwa geography noyo nde abo mwalimu ogokigosomia Kiswahili mbategeta abalimu bakorete agriculture asengencho igaria enseria netagete gosomia agriculture abalimu aba bonsi bale 6 naende eskuru yewe ekorokwanga Kalobeyei nigere skuru yachagetwe na Catholic Church lakini bono yaenda niruwe chiase esirikali egere sirikali enyare kulika abalimu kolende okonyorange kere sirikali yo Kenya ne gutangasa iye koba kongu konyoro mwalimu wanja wakwe transfer kogenda garia Kakuma lakini abana baitekera bakorire no tokobaira naende bono iga mbategete abalimu abasita abuna abatebya korwa se skuru ya Kalobeyei oyo tagete nabako ngakere simia se nambeli nabayane personal 0725243770 egere nyare komo bwatania nomo ne principal ye skuru elia ya Kalobeyei mixed ige bwata abana bange mono egera nyore gasiororo oigondo bwate Kakuma refugee camp Kakuma refugee camp ne bwate organization ekorokwanga JRS pia ne ya Catholic lakini igere funded na United Nations UN funded weterase echisemi bono igo okonyoranga abakulika abalimu abange mono kero mwaka Uchakerekero tuwachagete kugraduate abana funzi baito ase Turkana University College uchakero mwako 2022 wikera bono iga abana abange mono bali kirwa ase refugee area gosomia naende mbagenderete buno bona abana bakorete bonsi pi omwako 2024 wakagraduate koru Turkana University College bali bakorete mathematics bali bakorete English, biology, physics na chemistry na pia agriculture bonsi pi nigo banyorete chigasi ekine kiye kugera nkweni encouraging abana baito banyore libaga likalio gukora university korwa ria Nairobi wese kuru chinse mochinde omanya gochaka gusuguma wheelbarrow tindi batabanga gusuguma wheelbarrow mbobe lakini onye libaga lirora nyoro suke otigero onde nera sugume wheelbarrow egero twensi tonyare ko kwagacha economy yaito ya Gusii, Kisii County na Nyamira counties. Mangana maya sarumu nchibuligiri no motegereri bono morogoba kigima ngane tika tunyo sangamo ntegera na sabalimu bono morogoba ndakeda ko libaga yura sangana barabu ase na bayesimi ye studio ondake ko watli boli ko igule kende eskuru ya Turkana University College mangana maya sana na ene college ya Gusii University boni bwatu bwansu na ndu wetenga ngakibakwera masomo ni gali buyororo nkikili uragani kumanya ndako nyugwatu igule so kwa baigule na nabokuba kiranga mbyo muna sokoleta chisemi chiga na masoma aiga nabagusiba ruli gal Turkana University gukomanyinge college ya University bono ni gire roro na ndi bwatu libaga somo gusina ya kugokera chisemi 0716666669 0702111177 na busanga na intuge gasi chi studio cheke tumbe frama na tumbe television ligero sanga na intu tebi kero kwa na intuga bageni bana se studio Daktari Beatrice Obwoge na Mr. Darius Bosire leskoro ya Turkana University College na sanga munaida majanga andake ayenki galibwate usanga na intu bono morogoba ko igure mangana yisemi na yugo bwata kurgo sengu ategera gusomoro bali ni watu igwambia mono sana ekando chiga bange sana bwo batuli kirengo somani jujume chidu Josepe kadongo abulisimi ibirise tuchoka iga manyenga ayomo gusinga igwasangana intukurwa bono morogoba 0716 66 69 0702 1111
77 Fred Muturi kurwa chisa mochirichia radia gotebanga kurwa chisa mochirichia mawawa Mr. Call gotebana tegero muro libono muro kobana go kreise michumbi muro sana asante sana Mr. Call kurunya kenyu misese kumburi na bandu chakuli kwa ujumbe uyunero gotebanga David Matata kuruchisa mochirichia mawawa boigo na bakuli kagaiga Dominic Omwili kuruchisa mochirichia keroka good evening usarigo kwa niaba alimu babikira manabia sana tuanda sanga gunaye ayenga yule chinga kichabo na mrogoba Getembe hello. Yes, karibu sana daddy. Good evening. Mwanu minto biora somonene. Inde yake imana limbiole. No mwanu minto pita sonindi kyo mwanu ngeka kurwa sekera kyabo kimonya inawo. Ngakia gubo kima bantu balicheza machabo kimogali account ya Nyamira. Account ya Nyamira nyakishinda sub location yeyo mwanu minto na begwata magana mange. Maguli atonjo kaneto mwanu minto igorona eneti mwanu mumuro minto. Now murugi onembwate muswati mwabasiretie umwana oye oyobagate na Rebecca Thomas Peterson pole sana sayo kuligona magana maisemi ayo mwana minto yes igana ategerera mbono na so igana jikukuiguga ono ndarana kuikana kukwani na bona abetie sombi mbia mono sana Peterson asante sana 07 asante 0702 111177 0716 66 nga yubwatete kurwa mbuya gwatugule Dr. Petrus na Mr. Darius Busire kwa nangu nitugete mahalo Gatanda. Yes boirebya Waire kama ya mungi inara meri kabinga. Na kimeri kabinga kuyurisa michetu kana university. Niwe kara kimende tunda itegera biyawo tabrosa na nyakuira ya bagonde na karato era yatempa maigara brinde na maporo batanyi kwa sumo mutakire. Achisa michetu kana Getembe TV and radio hello. Manuel Roba. Yes mbia mono sana karibu sana Chris Mbiole. Mwana minto kuirira uya. Mbia mono sana ga unkemera. Tumere konyo kutumukatore. Aya ngakigugete amasoma abalete kurutukana university. Maze na iwe turukana wote. Tenwe kubonde kaka. Kakuma. Kakuma. Yes. Kakuma na ana kabira abuturukana. Yes. Amasoma na iwe na amasoma maya sana rolo muswaki yako kwera sana. Akuruga Daktari Beatrice Oboge. Aki abana bangu anje bachoyini. Na atika matiranga nkagenda gwese kokol tenda sakuru kwa rokorio igahe no manyetega utuka na rokorio no ere side eyo imaheze sana bono linde tebi abana bamiyo keturuka na basome nabo ndere tempa mbase igete bagenda oro asante sana akuruhunga nere kurochise mochiri Christopher Ngacho no mungna Mary kurukemere gali Getembe hello yes Mbiyole no tuna bali mugaiga daktari nabo igo Mr. Darius Busire Tokwa ni Simba mbye mono Ayo mbye mono Pangana ina yeguri Nando kurugo segeta kwa nena Aba ntuobo etenya alimeru ubuwa mkogo watibali usenga kibu wabambura kusemboyo Nante tuko segeta abana ngabo no egenteki bakiri Awatene genteki ngangiru Nazareth Egenteki ngangiru Nazareth Egenteki no kuruga bo maeni Turukana University Turukana imi abana tikabasa okay school ntoko nyakatenga ntukusi abana tikabe mukabaga Turukana bato no buja kuruoro Asante sana mami mbio sana mama my sister asante abara banyoro borabu tugeti ngono swati asegete abana bamyo keturukana amaligada yentegi ya Nazareth yeguru go yentegi yangiru Turukana geche gusi magana maya sana asante sana mbio bono Getembe lo Hala bande. kwa igura magana ya Turukana ngoyo Kama chapa mkila. Yes Ekilo. Na igura magana mwa Igo kuigura magana yo asante sana iya butoke Getembe lo Gatanda yes Kengo ira ndio manyagitadi yimbi jamano kaki daktari kwa na nerebo na muire nimbi yamono na baigwete bana Turukana bana tia kwa sabara agenda kusitika Turukana tokura mukwani ni daktari aye mami kura kwa daktari na bakuigwete mukwane kwa na nere ya masehemu
Daktari wawili. Werire bia. India mana cho tere ngane india ko tera kiseni. Bano. Bano rende abana ko kwato le ko jabu kana rende. Kata siko na bari barara obuja bole siko. Nabo igo kero gutara no mugaso. Omugaso ni go gukubarira. Tebia abamino bari ase biombe. Kero moko gende chiro. Tebia abasani kero muri kanisa batebie. Valete abana Turkana University College. Abana ngo kwatole. Mono. Ngo mwatra abana bagenda Turkana abana bararuga igabano ole guti kwasoma kwabyaru guti kwasoma guti tokora genda lekiko yense. Kurazi kwa iziko. Na kujino enda Turkana ali osome anye kuru mwana mumrana ando nywa mekuru ali kuso muizige na nyole gisa mukende kyao. Magaramba. Vyema sana asante. Getembe alo. Getembe. Magaramba sana. Yeto mwingine watabirenga omwana omubiri takobe ko mwana gusi. Enasa liguzi, Ibrahim liguzi, secondary liguzi, college liguzi, na ando nywa mgusi okugusi. Tukura ino mwana izgara soma na babu oli ubaki. Getembe alo. Yes. Ndiye mono. Uyo ningo? Uyo ntofeli mungale tu Kenya wangera. Kenya mangere muyere nyamira? Iyo kabisa. Na kinjofri mungale kuigura mangana daktari na bosire balete. Iyo na bana na kutoka mwa. Igonkwire muri abana Turkana. Abuna uwo no baba soma. Tuye timanchira ndire koleta abana Turkana. Ina mangana mai. Bona akina ambe chire ga una tuye usoma ige chira se studio go soma chire lika jina ambe chuba akiro bagotenga kyo mwana wiki school. Okay, asante. Asante mbia mono sana. Kubulisi nyange isado chuka iga kuigurenga abantu bawo kuona bia. Getembe alo. Getembe. Yes, Getembe radio and television. Alo. Halo, chofre yunsali ko kana bweliro. Mbia mono sana ne rugo saka nera mona bagini ase studio. Ngatuba ngutire gara kini apa ya matu. Mbuyande tata abantu baji so mujiri jaruguruga alibo so betu bwebale. Mosobe tibale buyana baba ngamaika. Na wangu ta ino mungu ano kurungu matembe ko mosobe tibiole data karibu. Kuyo mutembe kwite. Njendo chega. Yes. Ibo mwana ra soma siko. Aende isikake. Akakyara agenda sikake twara amanyakiri ugachinde ntoko manyeru ugeyemo. Bono iso kubuli daktari abako nyaraka manyete no ege jimenweri arugurake gora na bosire na nyimanyete bamenyiro sana. Isatu nabako nyarumu umuntu amayeteke gerego kwanyora sa singira amayeteke ruya. Chendo mbiya tiko mwana osomera siko manyakiri ugachosi ntoko manyeru ugeyemo. Bono teri abantu bono Turkana University kurubosobe tiba myaka utrukana bwangu. Asante sana lakini mbuye bisete nande no bote teni yaba murabali. Nije nkori yaya aba murabo nimbali gimba kwanire. Getembe alo. Getembe. Nali raisi misatu na buli ichategeri bere chuka iga kwa na intuka iga la bata ingira na sabageni. Getembe hello. Getembe alo? Yes, ngoyo. Ngote kwa kirubati wenga kwa batiro mwane kayaba kurubati bai. Umwane kaba ekayaba kurubati bai no se ndo karibu no. No se ito karibu. Amangana ise mikwaje igure na Turkana University College. Nganya igure ari biyata gitari mbuya wateba. Wakirubati wenga mwane kayaba. Asante mwane kayaba utuko biya nande tebi abana bamyoka Turkana no. Ena naboko ndasome. Anja bongo ande kia baba. Ndiye mono sana ikie mama, asante. Isi biya mwali Getembe alo. Getembe. Simu ya mwisho msikilizaji na mtazamaji asena mbele studio nguli simu ya mwali yoka gaiga manyenga aiga yule alafu baadaye ngira na sabage ni baita si studio bagenda kutumanyi kido chikali katika kuleta kujua kidogo ya mwali Getembe alo. 102.7 Getembe TV and radio hello. Right kidogo koranga iga kalikoleta gosoli kidogo ya mwali Getembe alo. Safi okoranga iyu ya kwamire kidogo asisemalie ndendo chigaba kuli kabange sana kina Evelyn Mugunde alisi mtandao Facebook mbiyamo na kotabanga mangana winama ya sana igatia banda bange thousands of SMSs chechira su mtandao uliwa ukurasa kitabu yani Facebook yemo asema katukutia na ayakurasi studio yani SMSini ngira na suyo minto Daktari Beatrice Bono ase kugura ba iguli ba tebiringa omwana tiara myoka ga tukana lakini harubuli nga
ubwaba mbuli bwokujenga Turkana nigire nsi enyu ubwaba bunano obuli naba gusima omuli no mugosomya abana bitu bagusimba karo ibikangenga ne bya daktari mbia munase obwaba nonye nintu nabatwaga kagire igo ikinkuma cyari olende namenyire Turkana se miaka eminge muno ne miaka yonsi pi naberire Turkana yes nje nanya korora bwomo bwendagera use obwomo bwa mache amacha gutuka Turkana igara mange aranyale kunywewa kenyengima mwaro chelinde kero president elia kale ulikoro kwa Uhuru Kenyatta ekera achiete kuigorera amache akamutuoma na amacha yagasiekwa amacha inaragendrete ko goto sabu ase university na ase chinsemo chionsi chia Turkana na boigo Lodwa town ase Turkana university gotoka ikineke mukiabo ekende obwo bwatembolinga security yetu ni yerengia muno Turkana yotokorara nonye nisiko obulali bulebuya chole yeliberera bona nabokorara siko nesimi yao no brangeti bwao mambi kwaboka kwaira nyumba na abana babaito gese bagachie tororo mwanya koigwa nonye neri tukelimonga omwana oturukana university oakirwe gose oibeirwe gose ochegiwe nabo igonto bwate ebinte binge bigotoka Turkana una wono chi hostels university yetu ni wata chi hostels chi saine accommodations bueno nabo igo president ya ito William Samuel Ruto na atoleterete affordable housing akaweka imeye university project ya chagito mwako yo guchakira mutinyo gatatu wikero mutinyo kianda ekera abana bagocha mbarore buna chinyombe chikororekana ekiagera nkoera chire boigo ntubwate chiri chinde chinkoro abana bamenyete ime na bali batali wancha komenya ime nabo bakomenya isko bakombwa chinyomba guchakira shilingi 3500 1400 nonyene chi 2500 nchiro kogenderera kubwate kana no konyora ko moiboli bono igo endagera nero endagera yetu nige korukitale ne yende nige gosime kwa gweterase irrigation schemes along the river Takwera chi scheme chinyinge chirororo amatunda ara mayamono wetani matunda nde onsi oranyore korwase ense ya Kenya government niye gototomera chibese abana baitomba ligotwara michando ekiagera ntobwate government funding na government scholarship boigo county government ya Turkana niye konyara go fund abana bali batali kwenyara na babanga mbali korwase Turkana county na ende nigonde no mogoko gotebanga nonyene chi county cheto chiagusi Kisii county na Nyamira county twarorire chi check chinyinge chigocha marange abana bagonde binge check yane ne cheche onyoyeli bono abayuri abange ebagondomera chi check korwase chi MCA korwase county government ya Nyamira ne ya Kisii na county ende yonsi ya Kenya bono iga abana baito mbiya bale na ndekero kuligere dikere cohort nigo bagokora buya mbali gotiga eskuru asengenjo yogotarwa chibese ntobwate sports ntobwate clubs na ende ntobwate chikanisa chi association ntobwate Catholic University students ntobwate pia Turkana University Seventh Day Adventist Association na ende nigonde patron ya the SDA group oigo ntobwate chi association chinyinge na clubs drama music athletics football ne chinde chinyinge bono yekero mwana wale Turkana University tinkagire tinga nanya ali gosalika ntobwate kiombe ekenene ki abana bonsi ipi bagusi bono iga abana barwete gusi goikera aso mwako 2025 twaikiri abana chimi isano abana abo babwate kiombe kiabo yekorokwa Turkana Gusi Turkana University Students Association eyere Gusi
ne chinsemo nkeigo chia Migori County asing'encho nyaba amata baito baminto bakorokwa bakuria bono no twabegetabu naende ninchen batenenere terinchende patron bakondokanga mama ni mmoja. Asante mama ni mmoja ni Daktari Beatrice Obuoge kuruchi semochi yuko mwili wote mwana wote weti mama wako hapa na ndio bono uko mutuma se mama mwabo ubuwa butayo umwana kule ndubuya na ndago sangana mama mwabo mutabikiriya kaniti asinchu kwa ni kilibene ngabana bokuru mama ni mmoja na ndio na Beatrice Obuoge bono Mr. Darius ndo chichika kichibuto nyoraga igakingima andakingira na suri andake bono mwalimu asi University ya Turkana na ndo mugusi nganeti andake kwandira nga Bible na ayo batei barushiyo bwabo linga Turkana kusanda kenga Turkana ikarale na ndo uruko buli kwa gunuko gusaba abayibuli abali bataleta bana ole Turkana ketukura njikore tu mwanafunzi ole gaigaye masemo ntuno moro kiwa skuru ya Turkana ole 9 tukuna Ruben Gisemba nere mojire kabiri soto iga atute manganabere alafu baadaye tutakura inkwani yaito ya obokoreri wa Turkana. Mr. Darius. Asante sana. Jina lengo wote hiyo wibuli wa usi. Injina boda Turkana wino mwaka no 14. Ingweka next year na ingwekinde miaka 15. Ndio Turkana. So yuna nanye menyire. Turkana nense bwata amani. Turkana nense bwate ibintu bitokoro kanga birinya saa tonge tabuna gold. Amakuta natural resources chiri gutumika ku improve economy ya Kenya no chigutoka Turkana so ngote hiyo Bible una umubuli yo kwa no monga amangane yo kwenye kubeka bana basoma gusi bakora kirege ntugusi mbaligo chabara mu kimaiso tiyo mwana cha Turkana liara go ko bongo koko buna lero naru Turkana in the morning na soka ko Turkana around 3 am na Eldoret na line gari ya Kisii by around 1 p.m. to 2 sana no harenge Kisii ga musongo na Turkana era nane na chire na ikirega no studio ga nane gukuru usanga na utoke school nane go mambi na ambiende nane no school ngo ndo makutano bale igo Turkana tiliare abayibori ekera de karoko bakera na gisimya batu atemerwa kare gisimba bate ba ui gakia ngaito Turkana yenga ye toigwete nge kare go Sudan ya Turkana Kenya so aga Kisii line gari kwa Eldoret usekitale kisha tonjire gaji kwa Eldoret usekitale inju Eldoret usekitale bana nje na ja kwa ndeta baka Eldoret na nyore gari ya Busi ba sasa bana mo sana no narenga kwarole nakigo adebinga Turkana teliare dento mwana ka wete ji county ji rora ko soka gusia hoeta ga Noma Bay Kisumu Nandi Wasinigishu Kakamega Trans Nzoia West Pokot paka Turkana wiki Turkana iki county agency ya weta nkonya kwa mosomi che amangana mangi andake iguro yichinga ki Mr. Darius ndo chinga gichingo kana chire ntubata mangana mayago chage keiga andake bono abagusiba mino bali gali seino n'abantu musigira batebi andako nyoba ko yugwete tumira maiga bantu babiri gusisi nali kenyoro batebi ngambi yamono na ndo barangiri baje Turkana edeke moyo kayata sawa inje narenga ukwani chiango chiane tata na mama waboni gano ibamete kitare lakini boni gano bale omoyo gesima narengo batomera makwani yango yane mogere ne antiane magi na baromoyo gesima abakwaniria sana neji kasi nikiane bale town ya nimbari jikasi niga town ya chinyinge sana wa Daniel Mochere no bale town ya ngo batomera maiga amange sana at least na wakire kwa bana barabu rali njiri nyoro mwana orangari Turkana University watebya cha some ali no tole buna ndo rairi ndo taka mwana mugusia umie alright kitubata nyinamba chao abatoka make sure twa secure mangana wanafunzi bali bako rugusi baberebya. Asante sana Mr. Bosire mbiye sana ndaketi abono ongane tikura na nyoro mwanafunzi kura Ruben Gisemba nera to mangana biraka atatu kule ndi atachigo kanjugo ukwana na intu ya masemo mambo ongane tikwana ngaba alimu bali mbali Turkana baisaini angedeke mwe abalimu bali Turkana baisaini ntubate chi professors ntubate Professor Edome Professor Chiminingwa nerole principal
boigo ntobwate deputy principal or in charge of academics nigakoro kwanga Professor Helen, ntobwate boigo Professor Nyamache kurwa igagusi nabange, ntobwate bali doctors babwate PhDs na boigo ntobwate bali babwate masters na bali bagendrete gukora PhDs kera bagukora nigo bakurikwa umwaka oyo ntomenterwe lecturers 46 na bona igabna tugukwana mbaro already balikirwe sita banyalire koba bagosoa bona tuganyete bali 46 igonto gendrete gukina na ninde no ko semelianga wikero mwaka ugocha nigo turabe lecturers abange muno. Asante sana mama. Kidogo sasa kwa mwanafunzi, jina lako wewe kama mwanafunzi katika chuo kile cha Turkana, karibu ndani ya studio. Unaitwa nani kijana? Kwa majina naitwa Ruben. Naomba uangalie mikrofoni uongee moja kwa moja kama mwanafunzi shupafu. Kwa majina naitwa Ruben Gisemba. Yeah. Ruben Gisemba kwenu ni wapi baba? Nyumbani kwetu ni Nyamage. Nyamage. Yeah. Sasa pale katika chuo kikuu cha Turkana unafanya nini? Unasoma nini? Nafanya bachelor's in education arts. In social science. Kwa hivyo ni mwanafunzi katika taaluma katika kitengo cha ualimu. Mbona ukachagua Turkana University? Mbona ukachagua taasisi ama chuo kikuu cha Turkana? Nichagua ndiposa kwenda mbali na nyumbani, kujua venye watu wengine huku nje wanaishi pia. Hivyo vile wazazi wamepiga simu na kuelezea kwamba ni vizuri mwanafunzi kujua mengi ama kujifahamisha mengi zaidi, ukaamua uende pale chuo cha Turkana. Ndio. Sasa kuna yule mwanafunzi pale anasikia Turkana anasema Turkana hakuna maji. Turkana ni sehemu ardhi ambayo ni kame. Lakini walimu hapa wamesema kwamba ni sehemu nzuri sana. Je, wewe kama mwanafunzi uko pale, tuhakikishie ni ukweli Turkana kuko namna gani? Mimi kama mwanafunzi naweza sema kwamba Turkana ni mahali pazuri. Maji iko kwa wingi, chakula iko. Naomba ukiangalia pale kamera wote wanafunzi wenzako waangalie na kujua ni ukweli. Chakula kiko, maji iko kwa wingi. Environment nayo ni mzuri. Ni ile tu ile venye kunakaa hiyo kumekauka na nini ndiko inapewa wengine uoga. Ndio. Sasa wewe kama mwanafunzi tangu uingie pale ujiunge na chuo kikuu pale Turkana, usalama ama wewe hauko usalama pale? Kuna usalama? Uko nako usalama iko kwa wingi. Wana kijiji na wanayo heshima kwa wanafunzi. So ni watu kuna urafiki mzuri kwa wanafunzi na uhusiano mzuri. Ndio. Sasa moja kwa moja wewe kama mwanafunzi Ruben Gisemba, mwanafunzi pale katika chuo cha Turkana, naomba ufanye wito kwa wale wanafunzi wenzako, pengine wamemaliza kidato cha 4 pale nyumbani hawajajiunga na chuo kikuu, ungependa kuambia namna gani? Toa wito moja kwa moja wanafunzi wenzako. Wito wangu kwa wanafunzi wanaojiunga huu mwaka na chuo vikuu, vyuo vikuu, na waomba na wasi mnaweza muje Turkana University. Ni chuo kikuu kizuri. Kina courses tofauti na kina mengi. Kuna pia utalii. Vile unasoma huko kuna utalii bado. Lazima ujue nchi. Kwa sekunde chache wazazi wako ama wale guardians wako hapa Kisii ni akina nani? Usalimie na wanafunzi wote ambao wanakutegea. Salamu natuma kwa wanafunzi wote na pia wenye wanajiunga na vyuo vikuu, na watumia salamu. Wazazi, shushu yangu Consilata ako pale nyumbani. Unasema ni wapi nyumbani hapo? Nyumbani Nyamage. Asante. Nyamage. Ni mwanafunzi lakini ananiambia kwamba Kikisi kidogo ni hapa Kisii, lakini Kikisi kina mwendea Segamege kidogo. Daktari, asante mwanafunzi. Ndio chichi ya kandi regaiga ambwate deke myoka gukora murubuliga mkira kwana na Bible kubabuli Elia tukuru murubuli. Ligonda basabenga monde terawana na ende muisa kondigereri na omoko ranga na bongo nyara kubalinda muisa ne kuba mama yagara bali barondi mbalendete boigo ninganie gotoma amakwani ase anti ane kurukwa Julia Temu na Temu the Temu family aso gusiria omwana my cousin Ruth
ngo batebi pole oigo ngo tebi my mother in law Jerusha Mbori engabwe irire bia naende konya narwarete nigo ngo musabera maya abwene na pia ngo akera my mother bia mono naende ngo motebinga asegeta abana bali barange na asamenyate egere banyare gocha Turukana abana bonsi pibarangeli guturukana nigo tokubakaribisha naende ntole no mogoko kubarigania gwetera se even kubarigeli chigali buna nakichiko barusi busi goikaturukana pia mona sana singencho yeribaga boigoge tembe FM station nigo tokubaganiria maya no bwamate obia. Asante sana Daktari Beatrice, mwalimu Darius na mwanafunzi Ruben Kisemba mwenye mwili nayo mwategano mwligiri liando siya sore wikirago na utugo kodera kune chikoreka inye aliyasiga tembe television neke ungama gana maia sinchira jobo ikiranu ya masemo genda kusangani murubuli miansu asi radio nko endrulo koba na jobo seko asi murubuli guo toerera yendrago tegera na kubuati ya nchukuru kwa Geoffrey Onsarigo. Bye bye for now, God bless you so much, have a lovely night, bye bye.